Kia ora mai anō. Hei huataki I ngā kohinga kōrero hā kina, tērā teke tei te patunga o te Kapa Ōpango Māori e te Kapa Leicester Tigers I te ata nei. Aha kua I wairua toa te Kapa Jamie Joseph, e toru tekau mā rua ki te rua tekau mā whā ngā tatau. I whawhai ururoa tonu rātou, kia tutuki ai a rātou piro e toru, ki wā Leicester piro e rua. Mō te roa ngā ke o ngā kōrero kai te whakawhiti atu rā ki tā mātou karere kia tāmati tiananga I ingarangi tāmati. Piripia te motu whānui tēnā tātou katoa. Ai he tukinga I whakaohorere I te Kapa Ōpango Māori. He oi tuatahi. He whānau I haere mai tawhiti o Otautahi ki te tautoko I tā rātou tama. He uhu puku o te kapa I tākaro o te tira. Kua tai ora mai ngā mātua o Elliot Dixon ki te wāhi noho Marriott ko tērā te Kapa Ōpango Māori I te ahia I tonu o te tukinga. E tika ana kia āta mānawa tea te hautipua nei o nā mātua, kua tai mai ki ngā rangi tawhiti I te wā Kāea. Yeah, they've always been pretty supportive with my rugby. I tai mai rāua ki wā mātou whakangungu I hapani I te wā o te ipu o te ao, a he poto no te whakamohio mai. E tahi wā ka tūpono tai mai noa, me taku hari koa. So I was, got a bit of a text and I was pretty happy. Ka tau watu ki te tai whangatawhito nei a Wellsford, I tai atea te ngā kai o Angie mo tana tama. Going out there and playing as hard as you can. Things didn't come off for us and the team, but I suppose that's the beauty of the beast. E tutukitanga na Elliot mo tana whānau iwi hapu hoki. I whakamehia Elliot e o nā mātua mo tana pau te kaha, nō nei eke atu ki te Kapa Ōpango Māori. A kāti, mo te roa ngā ke o ngā whakamahuki mo te tukinga nui tēnei pōkai te kuitaha ko te kaumātua o te Kapa Luke Crawford, rāua ko te YT kape o te tira Ōpango Māori. Heika wera Elliot, e aku rangatira tēnā kōrua. Tēnā koe. Tuatahi Luke, tēnā whakamārama mai o whakaaro mo te tukinga I tēnei pō? Kei te hara mai rātou ki te kawea mai te pakanga I tēnei te pō nei, nō reira ki te ai au I tērā, I runga I te papatākaro nei, nō reira pēki mihi ki a rātou mō rātou nei kēmu I tēnei pō. Hika wera I ohorere atu koe ki te agua o te tū o te Kapa Leicester Tigers? I tākaro pai rātou I tēnei pō. Nā reira I haere mātou, haere mai rātou ki te pakanga I tēnei pō. Nā reira he mihi nui ki a rātou. Ki tahau te tiro mea hau koutou ki te whakatika I ngā hapa iti nei mo te tukinga ki te tira a championship. Koina ngā mea nui, ngā mea iti. I roto I tō mātou kēmu I tēnei pō. Me nā ka whakapai mātou I wena tumongu mahi o tō mātou kēmu. Ka wini mātou ki oku nei whakaaro. Luke ahakua te hingatanga, he maha tonu ngā hua I puta mai. Charlie Ngātai rawe tana tū rāwa ko Tim Bateman me tahi atu. Tika. Rātou nei, o rawa nei kēmu I tēnei pō, pai rawa. Ki te kite rātou e purai ana pai. Ko tērā te māhere I whakarite mai mātou I te wiki nei, nō reire ka kite tērā I runga I te papatākaro I te pō nei, nō reire pai. Hika wera e pewhi ana te tinana, ia hua mamai koe I te wahanga tuarua? Ahua mamai. Koina te kēmu whutupauro nei, nā reira I runga I tēnā. Ahakua te aha, ko tā koutou me ki he whakapau wera, he whakapau kaha no ki te whakatika I a koutou mo te tukinga I haere ake nei. Ki tā hau te tiro ka tāia koutou te whakataite anōra I a koutou? Aira, ki oku nei whakaaro ka taia mātou. Kei te titiro mua mātou mo te kēmu ke te haramai. Are I runga I tēnā. Luke, ki tā hau te tiro, hea ngā kōrero a te kai ko Jamie Joseph ki ona kai tākaro, ana kārua ki tā hau te tiro, mea te kapa, ke whakapiki ake I a rātou. Ko tēnei te whawhai tuatahi, anake. Ko ngā kemu e rua kei te hara mai, o he pakanga no tēra. Nā reira
kaore e tōro ana, mō mātai i te tai ki tērā te kemu tuarua, nō reira e tekana mō mātai i te ki te whakaaro mō tērā kemu i nā nei, nā reira me waiho tēnei whawhai ko nei, he whawhai nui ho. Ea kurangatira, kua pau te wā ki a tātou, hika wera, Luke, ngā mihi rā ki a kōrua, i whai wāhi atura te kōrero ki a mātou o te kāea. Nō reira, piripi, koira katoa ngā kōrero o te wā, ka okia ki te rākau ki a koe. Tāmati i te ananga tēnā koe. Kia ora.